Mami Yesu unakwiye icyubahiro Yesu
Yesu ajuna hallelujah irakomeje kudugenga irakomeje kudugenga nagizigere turusa
twese tuvyaguruke, twese tuvyaguruke dukimaza Imana. Amina ihaye gomba kono bikimasi amina ihaye gomba kono bikimasi chawe vyatuwe n'akanwa kawe. Wewe ndakwihaye kuri mugoroba, wewe ndakwiyeguriye data. Reka tubivuge n'amajwi yacu, n'amajwi yacu. Ivyuma bituje tuvuge mu ndashaka kumva amajwi y'ishengero bashima. gomba kono bikimasi chawe urashaka kuvuga uzamuye ibiganza imbere y'Imana, urashaka kuzamura amaboko imbere y'Imana. urengera ibyo wabonye byose byakugoye, uvuge ngo ndakwihaye kuri mugoroba. Ndashaka numva impundu n'amashyi ya Yesu yagiriye neza. Ndashaka numva karuru kawe Yesu yagiriye neza. Dufata akanya gatonya twiyumvira ku bukuru bw'Imana tugihagaze. Ceceke twiyumvira ku bukuru bw'Imana.